मरी चार थकनबा पोट चै पुदुना गाड़ी सिंह खक्तमक कुकी की एरिया फाउरगा चटपगी अयाब पीरी उख्रुल माइकाई की लंबी थिंगबगी खोंजंग असिदा एसेंशियल सर्विस की मनुंग चनबा मई इसिंग टेलीकॉम मेडिकल इमरजेंसी एयरपोर्ट चप पैसेंजर अमदी पोस्टल सर्विस ता अथिंग बथमदे सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी सिंह सु चटप यागनी अदुबु चेक तौरगा सिक्योरिटी की गाड़ी दा नागा प्रजा होंदोक होंजिन तौदे हाइबदु खंगलब मतमददा गाड़ी चटप यागनी काउंटर ब्लॉकेट असिबु थुगाइना बहोनरपसिंग मसा मसाना दायित्व ओइजगनी वाथोगसि लेंगाकना नफु साफुदा नमथना बहोनबगी महुत्ता वारी सानरगा वारोशिन पुरकना बहोनबियु हाइना कुकी सीएसओ वर्किंग कमिटी उख्रुलना हाइरी मरगसिदा कुकी सिंह इम्फाल उख्रुल लंबिदा मतम कक्तना ब्लॉकेट चथरिबा असि तांखुल सिंगी हक्ता फोंगना सिंगनबनी काउंटर ब्लॉकेट असि तांखुल नागा सिंगना याबा ngamloi हाइना तांखुल नागालोंगी माइकेदगी यानिंगदबा फोंगदोरकले लुप असिदा थादोरपा चेरोल अमदा कुकी सिंह लंबी थिंगबगी खोंजिंग जंक्शनबा असिना इम्फाल उख्रुल अमदी कांगजोम लंबी निंगतमना चथोकसिन तौबदा अयेतपा पीरे मसिदा तांखुल नागा सिंह खुंदाबा मफम सिंगदा अवाबा कया मायोगनहले कुकी सिंह लेंगाका ताइनरिबनी हाइरगा चैथेंगना तांखुल नागा सिंगदा टारगेट तौबनी कुकी अमसुंग तांखुल नागा सिंगी मरक्ता हिंसा की थौदोक सिंग थोकपा होरपदगी हौना कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना लंबी परिंग असिदा तांखुल नागा सिंगदा अवाबा पीदुना काउंटर ब्लॉकेट असि लमगी मपु ओइरिबा तांखुल नागा सिंगदा अतमनना चथबनी कुकी वर्किंग कमिटी ना ताबा नुंगाइतबा मी खनगदबा वाफम सिंह फोंदोकपा लेवकदबनी चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचानसु ओइरक्लिबा फिबमसी चप चाबा वारोशिनमा पुरकनबा होनबियु हाइना फोंदोरक्ले India-Myanmar ngamkhagi choyetnaba loisinaba territorial exchange tawgadra hangnaringay demarcation tawdriba manipur gi ngamkhai paringi wathok loisinaba wari sanari haina ministry na phongdorakli matam kharagi mamangdagi India amasung Myanmar na laibak ani gi marakta leirakli bangamkhai gi wathok loisinaba gi damak laibak animakna amana amagi lamgi saruk khara khara pithok pisin torokpa yai haibagi wafam phongduk naraklingai gi cherakta Government of India की Ministry of External Affairs ना लेबाक अनी की मरकता मणिपुर का ताइनबा सरुकता लेरक्लिबा डिमार्केशन तौद्रिबा ngamkhagi choyetnaba sing loisinaba wari saragani haina phongdorakri वाफम सिंगरांग मिनिस्ट्री असि के माइकेदगी ऑफिशियल ओइना फोंदोरखिबगा लोइनना न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा मिनिस्ट्री असि के वांगंगलोय रणधीर जयसवालना हौजिक फावदा वारोशिन पुरकपगी मथौ तारिबा लेबाक अनी की मरकता ngamkhagi saruk khara leiri hainasu फोंदोखरि ngamkhai paringda warusin purakta mafum khara leiri hareduna masigi damakta tum koinagi oiba solution purakna ba leibak anina wari sanabagi thabak chatharakli bani haiki ngarang pangthokiba paugi mifam asida paumi singna hangba wahangi paukhumda mahakna manipur gi ngamkhai paringda lam pithok pisin tawbagi wafamsu khanari haina phongdokhi ngarang fawda ministry gi maikaidagi tasengnamak leibak ani gi marakta territorial exchange soidana tawragadra haibagi wafam official oina confirm tawdrabasu boundary demarcation gi damak panduna leirakliba thabak sing pakthoknaba leibak anina bilateral discussion sing chathari haiba wafam di phongdokhi mamang thagi taratareta United States sa based over magazine the diplomat na tawrakiba reporter India gi maikaidagi chawrakna border pillar number humphumanga dagi humphunipan fawgi manungda leirakliba demarcation tawdriba square mile amaga 10 mari rongi lamgi saruk sing Myanmar ga exchange songnana bakhanari haina phongdorakibani report asigi wafam sengdokladuna ministry gi wangangloi asina phongdorakibada hauzik fawda Manipur gi Chandel district ke Myanmar gi Sagaing region gi Kabo Valley ga tainabada kilometer ani ga 10 minute parom sangba ngamkhai gi paring ama leibak anina demarcation tawduna central tawdri amasung magazine asina report tawrakibani लेबाक अनी की मरकता मपुंग फाना पांगथोकदबा वालिबा demarcation की थबगसी था अहोंगे मनुंगदा लोशिंगनी हाइनसु लेंगा की मे कुनगतरुक लिसिंग अनि कुनतरुक की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अमना फोंदोखरबनी हाइरकिबनी
Panba yabadi India amasung Myanmar kilometer 1,400 hena ngamkhai tainaribani masigi manungda Manipur, Mizoram, Nagaland amasung Arunachal Pradesh na chingba state sing yauribani. Ngarangi paugi mifamda ministry ki maikaidagi leibak anigi marakta chayet aduna leirakliba ngamkhai gi wathok loishinabagi damak Manipur gi lamgi saruk khara Myanmar gi exchange taunagani haibagi chapchaba wafam phongdoktrabasu masigi damakta khanaba leire haibasimadi chumli. Hauzik leibak ani ki marakta leiriba ngamkhai asi kumja 1953 taunakhiba leibak ani gi bilateral agreement adugi manung chalibani. Agreement aduna yanakhiba wafam sing hauzik fawba leikhai tadana leiraklibani masigi matangda kumja 1919 da union lengakna parliament ta chayet nariba ngamkhai gi saru asi bilateral boundary mechanism amasung border pillar maudra masak khangdoktuna yungbaga mari lenena loshingani haina phongdokpa leikrabani. Manipur gi Moljam sector asi border pillar number humfu mari dagi humfu nipan fawbana konshilibani aduga lalon ichiki mafam ama oiriba morena border pillar number humdra manga dagi humdra mapan fawbagi manungda leidaga choro khunau gi border pillar number marfuga nipan amasu manga gi marakta leiribani mamang thada Myanmar gi luchingba mingon laingna New Delhi da laklambada leibak ani gi marakta leirakliba ngamkhai gi choyetna basing loishinnaba hotna khibaga loinena kumja 1913 India ki Ministry of External Affairs na tawkiba proposal busu amuk hana yengshin khibani. Chief Minister na Makhan Relief Camp ta lakadaba khongchat yaningdaba phongdorakli. Tha asigi nipanda Chief Minister na Makhan Relief Camp ta laktuna changjafam lawrakliba IDP singa unaduna wari sananaba thaurang tawrakliba se Working Committee Joint Tribes Council Manipur gi maikaidagi akanba mawongda yaningdaba phongdorakli. Committee asigi chairol amana Chief Minister gi khongchat asi yaningde hairaduna mahakna relief camp asida laktringai gi mamangda mi hathina hatok pikraba lengmai naga taruki justice hana fangangedabani hairi. Chief Minister na Makhan Relief Camp ta lakani haibasi yaningde hairaduna May 13 kuki singna lailon paifai khuldagi nagami cham taruk fakraga mi hathina hatok pikhi hauzik fawba justice fangdabana asiba taruki hakchang sing laudribani mathau mangam su pangthoktribani asigumba tanja asida laingak laikhidraba singi imungi miyoi singda justice fangandringai mamangda naga area da official natraga public ki thoram sing pangthokpa chumloi hairi loinana Chief Minister ki khongchal asibu naga furuki miyoi pundamak yauna CSO amadi community leaders sing saruk yabiganu hainasu appeal tawrakhibaga loinana boycott tawiu hairi. Imphal International Airport ta Delhi dagi purakpa yungang thanna yawba luggage 108 desamna fari. Haukiba nomanini asigi mamangda Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na laibak asigi naha singbu nishadagi lapthoknabagi damak Narsamukta Bharat Abhiyan campaign haudokrabasu Manipuradi madugi kanaba ifang fangdabagum ngasi Imphal International Airport dagi Delhi dagi purakpa foreign liquor thanna yawba luggage 108 lom desamna fagatkri. Manipur lengang na India met foreign liquor sing akaknaba khara legalize tawrabasu bapalamdagi niyam lana airport ki khuthangda Manipur tamna foreign liquor sing naronda pusilakpa sing desamgi anti drug abuse team na Imphal International Airport dagi fagat pangamkhibani. Manipur da chahi kuntra hena yu puthokpa yonba amadi sijanabada thamlamba athingba adu akaknaba khara gi oina kumja 2019 gi December thada lengak na komthokibani.
हारिबा लेंगाकना इंडियन मेड foreign liquor की दमकता पीरिबा अयाबा मफमसिंग असि ग्रेटर इम्फाल district headquarters tourist spot sing amasung register tawraba famung kundagi tadaba hotel singdani adubu mahiloisang sing hospital amadi laisang na chingba mafam singdagi meter chamagi manung fawdadi athingba thamli masigi mathakta manipur da indian made foreign liquor sing asigi supply chain amadi standardization na chingba thabak sing asi manipur state beverage Corporation Limited na mapum oina yengshilibani adubu matau karamna yamlaba foreign liquor sing asi Imphal tamna naro da pushalakibano haibagi wahang lakpaga loinana foreign liquor sing asi lalonbada mari leinaba airline gi staff kharaga manaraga sandan lambi oina chatharaklabra haibagi chignaba leiri airport tamiyoi amana puba yariba potlamsi amadi kilogram masing akaknaba leiribani adubu niyam lana foreign liquor pusulakliba asidi miyoi amamam luggage mangadagi tadabaga loinana luggage amada liter masing taruk tare lom haptuna purakli yamlaba liquor sing adu nungthilgi pung 12:24 rom tarakpada desamgi anti drug abuse ki thomi singna akaknaba pawma fangmadagi delhi dagi imphal tamna pairakpa indigo flight number 6E211 da tonglakiba passenger kharadagi desam ki thomi singna foreign liquor sing aduga konana faba ngamkhibani punna miyoi 19 lomna liquor sing adu purakhibani hainasu desam ki thomi singna pawmi singda phongdokhi purakli bayungang sing faba gi thabak chatharapa horakpadagi lemhauri ba miyoi khara tholakpa ngamdana airport manungda laiki tungda yu yawba luggage kuntra gi matakta singjomai police da lokhatkre hairi amaromda police na thadorakpa cherol gi matung inna desamna pirakpa pauda yumfam moraga airport police station na nupi taruk nupa mapan punna miyoi 15 delhi da imphal indigo flight ta thunglabaga fagatlaba matungda makhataba ainggi oiba thabak lokhatnaba singjamai police station da kusinakre miyoi 15 asina purakpa luggage homdraga mapan gi manungda tonga ba brand gi country made yungang punna bottle chonga 18 yaurongki hiramasigi matangda police na inquiry ma chatharaba matung yungang sing adu fagatpaga loinana yu pirakkiba miyoi sing aduna excise department da makhataba ainggi oiba thabak lokhatnaba kusinakre hairi NEET protest loikraba matungda 𝐶 Janata Party na E20 fuel amasung thabaki matangda mai onshingadawri 𝐶 Janata Party na leibak asida makhata na pressure group oina leiduna electoral politics ki mahota thabak thoram sing chathagani haina party asigi founder Abhijit Dipkena handakta numit 38 ni chupna leibak sin bathungna pangthokiba NEET UZ paper leak protest adugi matungda party asigi tunggi oiba thabak thoram singi matangda phongdorakhi Maharashtra ki Chhatrapati Santaji Nagarda pangthokadoriba numit nini gi oiba CJP ki core committee gi mangoinana wangangladuna Dipkena phongdokhibada NEET protest adugi matung organization asigi campaign asi education ga mari leinaba issue singdagi lanthokduna leingak ke ethanol blended fuel E20 policy unemployment amasung Jharkhand da thabak changbagi examination da aranba kaya leiriba asigi mayokta mai onchillagani haiki miyamgi maikaidagi CJP na electoral politics da mai ongadara haina mai onshingadra haina hanglakhiba sing adubu reject tawjuna leibak asida political party amadi tonga democratic institution singda miyamgi thajaba nomonobagi hantharakli maramaduna michomna luchingba pressure group ama pangal kanhanbagi tangai fadaba matam adu yaurakle haiki CJP ki khongjing sing asi leibak sinba thungna mateng panglakli education khakta natana tonga ba institution sing asigi accountability singda su miyeng changadawri
लेबाग असिदा लैकिबा तोंगान लेंगाक सिंग चलाइरिबा मवोंग असि वोटर्स सिंगना अपाम मवोंगदा अमता पुखलप ngamdabagi अचौबा सक्तम सिंग उबा फंगली सीजेपी ना खुदकी ओइबा फोकस असिगी मिखल मायुक नबगी मायुक बहुता पब्लिक एडवोकेसी ओइना लैगनी हाइरी डावर इंडिया लिमिटेड के फूड प्रोडक्ट सिंगदा चामदा चामा महौसागी पोटलमना सेमबनी हाइरुबदगी योनबा थिंजिनख्री लेबाक असगी ममिंग लैरबा कंपनी अमा ओइरिबा एमएस डावर अनि इंडिया लिमिटेड के फूड प्रोडक्ट तरामाथोइदा चामदा चामा महौसादगी फंगबा पोटलम सिंगना सेमबनी अमसुंग असेंगबनी हाइना क्लेम तौरपगा लोइनना एडवर्टाइजमेंट थोरकपदगी थौंग असी मियामबु लाना लमजिंगनबा होटनरकपनी हाइरेदुना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना पोलम सिंग असे योनबदा अथिंग थमख्री फसाई डिजिग्नेटेड ऑफिसर नाथासिगे अहुमदा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की सेक्शन 53 की मखादा एमएस डावर इंडिया लिमिटेड ता नोटिस पीदुना अथिंग बसी थमजनखिबनी फसाई ना अथिंग बथमखिबा फूड प्रोडक्ट सिंग अदुगी मनुंगदा डावर हनी डावर हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर असिना चिंगबनी हाइरिबा प्रोडक्ट सिंग असी सेंबा मतमदा चामदा चामा महौसादगी फंगबा पोटलम सिंग खक्तना सेंबनी अमदी चामदा चामा असेंबनी हाइना क्लेम तौदुना एडवर्टाइजमेंट तौरुबदा चामदा चामा हाइबा वाहिसी वाहनथोक कया थोकना हनबा याबा मियामदा लाना लमजिंगबनी FSS Act 2006 ता चामदा चामा असेंबनी हाइबसी याउदे FSS एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम रेगुलेशन 2018 की रेगुलेशन की मायोक्ता लैबनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नि हाइरिबा सिंगदा फूड बिजनेस ऑपरेटर ना सिजनरीबा भारत लोगो असी FSS ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशन 2017 की मखादा FSSAI दगी अयाबा लौखिबा लैती रियल एक्टिव कोकोनट वाटर डावर होम कोकोनट मिल्क अमदी कुमजा लिसिंगनी कुनगा मंगागी मे कुनगनि पादा थोकिबा एडवाइजरी खुंगौनबनी FSS एडवर्टाइज एंड क्लेम रेगुलेशन 2018 रेगुलेशन की मायोक्ता लैबनी हाइना मराल सिरेदुना डावर इंडिया लिमिटेड के फूड प्रोडक्ट तरामाथो योनबदा अथिंगबा थमखिबनी फसाइना थाखिबा चेरोल अदुना हिरमसिगा मरी लेनना FBO दा चाहिएसिगी अप्रैल 9 दा खंगनखिबा लैख्रे FBO की माइकैदगी फूड प्रोडक्ट संगसिगी तौरिबा क्लेम दा करिगुंबा अमता सेमदोक्तबदगी FSS Act 2006 की सेक्शन 36 अमदी सेक्शन 19 की मखादा चामदा चामा महौसागी पोटलमदगी सेंबनी अमदी चामदा चामा असेंबनी हाइना क्लेम तौरिबा डावर इंडिया लिमिटेड की फूड प्रोडक्ट तरामाथो योनबदा अथिंगबा थमखिबनी लोइनना हिरमसिगा मरी लेनना डावर इंडिया लिमिटेड ना पाइखतपा थबक सिंग नुमित 15 की मनुंगदा वाफम अमता खंगलक्तबा तारगदी मथौ ताबा थबक सिंग एक असिगी मतुंग इना लौखतलगनी करिगुंबा अथिंगबा थमख्रबा प्रोडक्ट सिंग योलमलबदी सेक्शन 53 की मतुंगिना लुपा लाख 10 फाउबा फाइन थियनबगी प्रोविजन पानगनी हाइना चेरोलस पल्ली पन्बा याबदी डावर इंडिया लिमिटेड हाइरिबा कंपनी असी इंडिया की मनुंगदा ममिंग लेरबा महौसागी मना मसिंगदगी सेंबा चिंजाक ओइना सिजनबा पोथोक कया पुथोक्तुना लाक्ली कंपनी असिना पुथोकपा पोटलम सिंग लेबाग असिगी मियामसु पामना सिजनदुना लाक्लिबनी असिगुंबा कंपनी असिना मियामबु लाना लमजिंगनबा एडवर्टाइज तौरंबगी वाथोक लाक्पसी लाइबक थीबनी हाइलसु फोंदुकनरकली
August 6 pangthokadaba Mumbai gi thoramda RSS luchingmana Gen Z amasung Gen Alpha da wangangadori. Rashtriya Swayamsevak Sangha gi luchingba Mohan Bhagwatna tha asigi tarukta Mumbai da Gen Z amasung Gen Alpha mahiroi singa wari sanagadori. Khongthang asi net exam paper leak oibagi mayokta 𝐶𝐞𝐲 Janata Party na luchingduna nahasinga oiba protest aduna Union Education Minister Dharmendra Pradhan bu resign tawhankraba matungda lakhibani. Bhagwatna Mumbai da leiba Nita Mukesh Ambani Cultural Center adugi tara mangarak shuba kumonga mari lengana ahanboy na pangthokadoriba India's International Movement United Nations Annual Championship Conference ta wangangadoribani. Tharomadu da leiba ka sigi tongan ba city chama henbadagi lakpa masagi chahi tara manga dagi tara mapan fawda leiba mahiroi lising anirom saruk yagadori. Gen Z na kumja lising amaka chamapan maudraga tare tagina lising aniga tara nithoi fawbagi manungda pokpa mahiroi sing na oiri. Makhoi sing asi masagi chahi tara mari dagina kun mapan gi manungda leiba ngakta oigadoribani. Amaromda kumja lising ani tara dagina kumja lising ani kunga mari fawda pokpa kangbugi kanglupni masida masagi chahi tara taruk fawgi manungda leiba mahiroi sing oigadori. Even asi leibak sin batungna BJP amasung RSS na ngapigani RSS na leibak asigi nahasinga samnaba mangkrabara haina lakpa wahangsing aduga mapa chanaribani. Hanakta pangthokiba youth protest sing asina digital oiba paring amada lakuna gap ama chawna leire haiba asi udli baramaduna BJP amasung RSS na Gen Z voters singa karamna samnagadage haiba tangkak ama yorakli. RSS na Gen Z amasung dynamic oiba ambitious oiba kanglup amani haina laurabasu social media da toina lakpa emotional impulse adu humduna chatli haina phongdokhi. Cockroach politics yauroi pressure group oinen laigani Saurabh Das. 𝐶𝐞𝐲 Janata Party CJP na luchingba nahasingi ihona Union Education Minister from Thadokhanduna lengakta anti
पेपर लीक बिल पास तौहनख्रबा मतुंगदा नहासिंग असेंबा पार्टी असिगी तुंगलम चटकी स्ट्रेटेजी की मतंगदा मिफम पांगतुना खननिनरबा मतुंग सीजेपी की स्पोक्स पर्सन सौरभ दास पार्टी असि नहासिंगी अमदी मियामगिदमक सेमकिबा पार्टी अमनी कॉकरोच सिंह पॉलिटिक्स खोंगदागदब लेते मियामगिदमक सेंटर अमदी स्टेट लेंगाकता मरुइना इश्यू सिंह थागतुना अकनबा प्रेशर पीदुना अवोनबा पुरकनबा होनबदा प्रेशर ग्रुप ओइना अदुमक लेखिगनी हाइना फोंदोक्री नाकल अमरोमदा सौरभ दासना जंतर मंतर की प्रोटेस्ट माई पाकलब मतुंगदा यूट्यूबर कयाना आइगी युंगी थुंगालदा कैम तौदुना लैशिलगा आइगी युंगी मतांगदा पुंसी महिंगी मतांग अमदी सीजेपी दा अइना लौबा थौदांगी मतांगदा वीडियो सेमनबा होनदुना लैरी मखोइना सेमबा वीडियो सिंगना अइना लैरिबा मफम मयेक सेंगना उत्पना सखंगदबा सिंगना अइंगोंदा लाइना टारगेट तौरपा याबगे अकीबा लैरी हाइना महांगना फोंदोखी खुने की मियोई सिंह सिजनदुना खोंजंगलोई सिबु किहन खंगंदुना लैरे राहुल गांधी नहासिंगी खोंजंगदा पुलिस काहेनबा फोर्स सिजनखिबदु यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना टेकचाक पुगदबनी हाइना कांग्रेस लोचिंगबा राहुल गांधी ना फोंदोक्लदुना सेंट्रल लैंगांगना खोंजंगलोई सिंगी अमदी नहासिंगी खोलाउबु नमथानबा होनबदा खुने की मियोई सिंह अमसु होरान चिंथी तौबा मियोई सिंह सिजनदुना खोंजंगलोई सिंगी युमदा लाक्तुना किहन खंगनबगी थबक चथदुना लैरे हाइखी महाकना मखा तारदुना एजुकेशन सिस्टम दा अहोंबा पुरउ हाइना डिमांड तौजबा नहासिंग बुकी हंदुना नमथगनी खलिबा लैंगाक असि करंबा लैंगाकनो चही 15 खक्ता ngairibi nupi macha amana fajadaba wahai wata phongdoklubagi damakta miyam mamangda lale haihalaga laingakna huran chinthi toba miyoi sing sijanaduna nahasingi chin menana honarapadana tasin ushanadana lairiba luchingba sing asisu angakpani nahasingdi pauche singi mamangda leptuna wangang bangamni अदुबु अमित शाह अमदी पीएम मोदी दी पाउचे की ममांगदा ngasi फावब लेप्तुना वांगांग बंगमदबा पांगदबा मियोई सिंगनी ngasi फावब पीएम नत्रगा होम मिनिस्टर की माइकेदगी पुलिस ना काहेनबा फोर्स सिजनखिबदु करिगिनो हाइना सेंगदोरप लेट्री मसी अकाउंटेबिलिटी लौदनबा होनबनी नकलमरोंदा पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजुना राहुल गांधी का उनदुना नोंगजुमी फमदा चोरांगदबा थोकना हाउस की प्रोसीडिंग मपुंग फाना चथबा यादना लागलिबा असिगी मतंगदा ऑपोजिशन की माइकेदगिसु कोऑपरेशन पीबीयू हाइदुना खननै नखरे चरगसिदा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल की मतंगदा वा ngangnaba अमित शाह सेम सादुना लैख्रे हाइरी इंटरनेशनल न्यूज मु पथुकचरी असिलाई की फिजोल सेट मियोई अमना हॉस्पिटल द पेशेंट सिंह की हलंबगी फारी यूनाइटेड किंगडम की नॉर्थ वेल्स की डेनविक्सिर द लैबा ग्लान कोर्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग मथक्ता मियोई अमना असिलाई ग्रिम रिपर की फिजोल सेटुना मतम सांग लेप्तुना लैरगा महाग लेप्लिबा बिल्डिंग अदुगा ओनसिनबा बिल्डिंग द लाइंगदुना लैबा पेशेंट सिंह बुकी हलंबगी दमक पुलिस द फारी हाइरी पेशेंट सिंह अरापदा लैरिबा बिल्डिंग असिगी हेक मतोंदा असि लाई लेप्तुना लैरे हाइना निफुंग ngamnarambadagi पेशेंट पार्टी सिंगना मकोइना उदिबसी अतोप पेशेंट पार्टी सिंगसु उइ हाइबा खंगलपदगी हॉस्पिटल की ऑथोरिटी दा रिपोर्ट तौरदुना मियोई असि फाकिबनी महागना असि लाई सादुना लेबलिबसी कनाना इंशन बनो अमसुंग अरोमा प्लान लैब्रा हाइबदि खंगबा ngamdri हाइना फोंदोरकी दुबई दा लैबा इंडस्ट्रियल हब अमा सीरियल ब्लास्ट न चाउना अमांगता थोहनख्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कोनुंग दुबई की समुद्र खोंबाल परिंग दा लैबा इंडस्ट्रियल हब अमादा सीरियल ब्लास्ट मरम ओइदुना चाउना मई चाखतख्रे हाइना ngasi ayuk anganbada report tawrakli
ईरान की ब्रॉडकास्टर अमना अराबिक लोन की मीडिया अमसुंग रीजनल की सोर्सिंग पल्लदुना यामद्रबदा पोखाइबगी थौदोक अदु 8 लक सुबनगी मिनिट 10 की मनुंगदा ताबा फंकी हाइरी दुबईदा लेरिबा जेबल आली इंडस्ट्रियल एरिया दा थौदोक अदु थोखिबनी हाइबा ब्रॉडकास्टर अदुना मखाताना हाबलकपा वीडियो फुटेज दा जेबल आली ही थांगफम मनाक्ता लेबा मई चाक्रबा मतुंगदा मैखु का हेना काबगी सक्तम सिंग उबो फंकी थौदोक अदुगी मतंगदा हौजिक फावबगी ओइना इंडिविजुअल नत्रगा ऑर्गेनाइजेशन अमतना क्लेम तोरप लेट्री प्रेस टीवी हाइना खंगनबा ब्रॉडकास्टर अदुना अतोपा मीडिया रिपोर्ट सिंगी मतेंगा लोइनना फोंदोरपदा यूनाइटेड अरब एमिरेट की अथॉरिटी सिंगना मई चाकपा अदुबो फिल्म नमलुबा मियोय अनि फारी हाइरी दुबई की खा थंगबा नोंगचुपता मफमदा लेरिबा जेबल आली इंडस्ट्रियल एरिया असी मफम अदुगी यामना मरुओइबा लॉजिस्टिक कमर्शियल अमसुंग इंडस्ट्री की ओइबा मफम अमा ओइरी जेबल आली पोर्ट अमसुंग एयरपोर्ट का यामना नकनना लेबा मफमनी हाइरी अरोइबदा रशिया की मिसाइल अमसुंग ड्रोन की अटैक सिंगना यूक्रेन की कोनुंगदा मियोय 33 हातख्रे दिफु मरी सोख्रे रशिया की माइकेदगी मिसाइल अमसुंग ड्रोन सिजनदुना यूक्रेन की कोनुंग कीव अमसुंग मदुगी अकोइबदा लेबा मफम सिंगदा चथरकीबा अटैकना मियोय 33 हातख्रे अमसुंग निफु मरी हेनबरोमना असोक अपन नंख्रे ngarang numidangdagi चथरकीबा अटैक अदु ngasi ayuk anganba फावदा लेपखिदे हाइना यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्कीना फोंदोरकली अटैक अदुदा मरुओइबा ट्रेन स्टेशन अमसुंग बिजनेस की ओइबा इंफ्रास्ट्रक्चर कया अमा थुगाइखि लानगे मरी लेनेदबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगसी फावदा रशिया के माइकेदगी अटैक चथरकपनि हाइना जेलेंस्कीना मखाताना फोंदोखि अमरोमदा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ना फोंदोरकपदा बिजनेस की ओइबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगसिना मनुंगदा मिलिटरी का मरी लेनेदुना थबक कया अमा चथदुना लाकली हाइना माराल सिरकली चलिबा था खरा असिगी मनुंगदा ngarang numidang pung anirom hena chathakiba attack aduna Russia gi maikadigi ballistic missile sijanaduna chatharakpa attack singi manungda khwaidagi anobani Ukraine gi maikadigi ballistic missile sing kapthaba ngamba US na saba Patriot system gi award pa leiringai charak asida madugi khudong chaba lawduna Russia na attack asi chatharakpani Zelensky na hariba ballistic missile attack sing adu ngakthokna ba tongan balaibak singda Patriot missile amadi atopatangai fadaba kholai sing thabirakna ba haikiba sing adu Iran gi lan leiba asina maram oiduna matik chana Europe ngamdri chahi asi tangkhai chansilaklaba fawbada Ukraine da hana piramba air defense missile sing adu haukiba chahi gi supply ka chang damnarubada saruk ahum thopagi ama khaktamak phangba ngamli सोशल मीडिया दा महाकना फोंदोरपदा बैलिस्टिक इंटरसेप्टर सिंग अदु लेरंबगी असि अना यावरम लोइदबनी हाइकी नॉर्थ ईस्ट विनो टीवी ने संदोक्चरिबा नुंगथिगी पाउ मतांग असे लोशिंजरी बियिंग ताबिरिबा पुमनमपु अमुका सोहन्ना खुरुमजरी।